see. Yeah. Inti we are so far. Obetime do one day. Asha politics but no ma wo de nso day. Abom ache wo nya so phone. And say also man the credit if you didn't make day. Nathan na we dey for. And so now oye politics. What I say? It is so for there. Also betime aye politics na why ni. They say obi aye comfort or corporate MP. Now no comfort abetna parliament house. Now also for obeshe mama. You did say e mara ben obesha ma o. Te wo say so for there ho ejimu na ebo ma o man no e dey etumpon na o man no fa no tuma pa e dey. Ifra. Asofo na o ha no mu ni de na esua. Gana ya asofo ba wedi for panel so mu ni de ni sua. Adibu wa ye kan nyansa sam ka. Asem wo kwa nyankopon na e kan de na so apply wisdom e fa kan. Engesa o man e bebo. Kasofo na hye nkom bebele oman to omo afanyansa kan ho a enankom hye na asado mko habu oba asade a wa na ope se meti sofo ni bese na na we bewu na omampani we kra bewu wan bewu da bi fa nyansa kan asem no se no kura mpa onim no office onim ko fo mo ben no kono nche Adishia Reverend Tim for John Samuel Abeto Montene so na kamia yesa asofo ni bia ka woma no atum na bi nso hu le said ye wo ye ne de nka ne kwan so ano no science mu ani atena sia ye be komu ye pa ha too much so mesro sa fe ni wa share me abomode na subscribe like share video no e fama me na fe bo bell ne so sabe ya upload e betom bia betimi anya bia hwe na wanya bi nso atie sansam a ekoso no ye nya Pastor Anderson e wa ha ye be bisa ne say wo ye sofo na wo sai wo ya manyosem a se na sesa wo ye na ankoba ne se wo ya ankobo we di wo ya ankofra ka me ho ane mai papa akwa aba ne fa ankomo no enhyeso Bejo so ba hema na brabom ti sei aduna we enti ya che ya kre enya sam ketu akra they say the sofo said the aircon no e ka me aye say asofo ne ya agya manyosem afa Womo ya jia wo so efiri si ebeto aba na de mu a na mu showcase mu ho e wo social media ne so se eba ne sa na ye ne den asofo ani amanyosem no ne ye konise okay se obi eye amanyosem a ana se obi edi sofo ana adifuduma ne nyina no ye edeboa oman okay what dey say yeah na Samuel eyodifo na wasai judge o Israel ana ono so wo politics for there also betimi aye politics na why ni because they can say politics no asofo fo mo hunyim ana asofo nye bi na sabi previous an omo nya asofo sabi na say mete odi for sa wo kan say osofo there wo betimi aye amanyosem but hweyie na nokoredie bi etimi apiem ye hwe amanyosem wo ye nka sa torofo nko ana ebu man no na emom se wo hwe nsem wo ye ka ye baba bedi akonya no ansem wo ye ka ye baba bedi wi ansem wo ekoso ne ade a wogidi se osofo no se okowura se adwumadie mu a ebetimi aboa no kurasam a wo ka na ema mekanisa the mechanic say your time and season etino your emre bia ni emu ade etino amanyoni bi betimi aba on peso aso eno abedi enkomobi anase e de nsem bi atoani ya ha no yese ya 4 years bana ye dey ye samba enti asem na oka eto wutirimu no a wode to abama no se wanu hudwuma wa e dey ya 4 years ne beso ene na we no na for so ade aba emse abra omompani mahama eba no o kan sem bebre be ba mesi obetina abanwa dwasui eni 4 months kula but eno na okan no wa start bi boys ebet ya omutwe we say obeitas na ya that's na dey efrisu we ma won say 11 so wa dey we enti motion sem na ode to on man anim no oguso wa dey oye na emaako enti se wo so wo so for na odi for na so practice no uye bia no ma won sem na before no ba wa kare hu say asem ya eba no metima ya hu adwuma na nkoba se
what the adaptation abada nyame nkrofo Olifo adafedefe sam no de menka said de wo kan no enim ewom ba ye hwe asofo a ye se ye hwe wo musua wo mu e wo social media na se o man we mu a se wo mu dwumade ne ya asesa ye hwe ye MP a wa beka se wa fe press conference abeka ne se wo mu se plane mi no alandi ya ba pe e yo sofo enti wo de ne ho akowura manyosem no ana ama na kasa asemwe megidi ye sesenka otine baabi ena bi a woye ni nyamedwuma enke nkoba ne se yasoma ama ena bi akopie ne fie na ye hwehwe no ni adeade ne enke nkoba ne sa sese ye pesi ehu ne se asofo no mo ye madwuma na mo gya amanyosema amanyofo ana sese mo ye de on se wasma kan no eye two things all together enipa na eye sofo ena wosaye MP yeah enti wonne amma wonne oman no ye adwuma ena wasa ebni sofo dem ke wati ase enti wase wo sade bi aba ekoke na bia ono na wo ne nyina so a woka ena sese oni aban mu enti ne ho nya den sa enti no ekwa ofo so wo mu ne ya oka ye no wa yo na bo to de ano kwa nefa so for nto nche ko oya wona bo we MP anande za ani onim de ana waka de eje na yemma o mama nne de eni na munyi so for de nto nche we ona bo ana waka na asema e fa so for de emetage no no dey for sabane sa na se no asofo no me kama asofo che se die e free ye be hyase ato aba no e de be se die enkom hye na na ekoso ene ye nya nuru ba bia so ye hu ni pa o be ba 2028 ya hyase ye hye honkom se na ka me se nyame na e ka kire mu ana se mu amotena se na mo calculate mo asem na mo ka because some e papa yi e be kan yi e bi no ma hyase ye kan se e bi ana e be ba no na me credit kan ka kire no se mo di mu dwuma nyame na mo de ne di animu ana se mo na mo calculate mo nsem on se de bia me ka se o man ni mo no ye wade fake na ye original enti no ewo adifu dwuma mo no ye wade mienu bi ye fe baako foretelling and a foretelling ye wade onyankopon be de na de a kire wo e be take 20 years but esanse onyame na ekenti no ebebom ana ye wade onyankopon na eyi a kire wo oyi che wo sese na si okay ana nyo obi aso yo difo obi so osempakani ono so gina onyame esenkae no so na wode akan bia fa oman no eno nso ebom enso odifo bi ahye nkoma ye ntwan ne yenwe se ebom dia ifewade amamu dia na ono na gintima de aka na onyame ka sam kire ne nko adifo a wasada ne nano ana onyankopon de obi ntimi enka de tema asem ema no ono asoma Isaiah so on kan che o ye fene Hezekiah say ogen na samanse na oba be de oba be o hen no ebo mpai onyame saka cha de se me na me see o hen ni me wodi na so ka cha de se da bi me sa de 15 years ahead aka ni fi e onyame o sana na samanse na no na no na to aso abedu sese mmere ya asofo ni bi be kasam ani asa akwa ba be kan se onyame anka ne se na sei no de kan no o ano de ni pare kasa na wo trofo onyame na aka tell me say me man kan tell say frade awie hu se no fa so aka tell me eti there's no way a mesa ba ka say onyame wa kan sa na o kan ne man tin ni ade wo ne nsamanfo ne emoji na e adwuma da bi onyame hu ebe omu a oka asema oka ma wote ase e hyew se yaade wi edizi obo you know ono na afa ne ho he say mo dey fly dey be trending and a trend aha tino so for no say abibia no we relevant and I say mo obi hu no enti no oba da kola ka say bia obi abaka da say why popular say dey mo showbiz show and business no and as of the so no em say eyabo what dey say asem dey man for no enko tumbi ba trendy na waka enti onim say asem o kan dey oboa
But trending ti. Say Facebook we video etwaka. TikTok we have etwaka. YouTube etwaka. No so kebe na wa be TV. Not so. Na what so. Tinna say na o kan ono say yentro no akofo e comment no na e discuss so egu butu na atodwe na amanadi. Tinna ekwan a so for bia fa so a omo de ka omo se no. No. To ni say oboa but o ka over trendy. Sabo no Ghana for ni wiase for na kasa no yempa de pa. Odi for yempa de pa ne kwan be so. So wa obaka na kura no yempa wasem. Okay. This adefedefe sem I say okwese obape. Ko ne lie. What was it say dey propose and I lie. Brofu. Propose and I lie. The na correct way. Propose near correct. Very good. As a man say omo propose no pe lie ni mo. Oh me kura be ka me dia. Airport kura no ayi me was chefa wo. Papa wo chefa wo. Apokram papa ne pe. Enti asofo a omu kutenya me asem de asem no etwi omane nim no he yempe. Tepe de obaya wo wa susu wi ase no. Na nyame se mese. Onyina wonyanya asem so ene won kan asem no. Ye nyina ye de fudwuma. Nanso no ma asem no emfa wonyanya asem so na emra. Mo bu ha tena ase na no bo ntrim na wo kan ase. E ma refi se ye wa honhoma omo epum. Ye wa honhoma omo esuonsuo. Ye wa honhoma omo ebuo. Na ye wa honhoma wo wi ma omo fe awurade. To kan Ephesians 6:10 ne kwana Bible say nti mam wonya den. O nya metum na akodim. Every say enya ne hono mu na ayede. Enya remote phone ka bita diamond. Eti ye won krofo omo fa mu asofo a omo ne sa krofo so na ayede. Eye adwuma. Ebi wo man to dan a ebi so be wodi. Omo be kasa. Omo na beti. Ti obo ho to papa obenya. Bobo ne so obedi. Obenya. Yeah. Odi for ofi ase akasa no kan bibi se amanyosem no osofo wo ya amanyosem a eboa eye wo fa baabi. Yes. Afen so no manukwedie ni wanim. Onyi ni se sofo a wo ya amanyosem. Se sofo wo ha yi. Wayi wanim se wo de o ye CPP ni. Wo de wo ye MPP ni, wo ye NDC. Wo ye Cheda. Na wo yi wanim sa entu nsori mani sintidwe je se obi wo hono mote wa sa party ni onim. Ena party owom ni so bia na ma na aduane di na wo sofo no wayi wanim se wo ye nipa asemasi no emma wantu wonka bia nsi aso den. Oh, there's nothing wrong with that. Now the only one say on say eyedusua enti wona obebie o teach na na adwene say politics anya bone yes say kabina men kabi democracy ya kwatra adwene te me sofo no say mo party we na maka members no ba sabi enye constitution na me de epichi akire me de bible na epichi akire. Oh, they can not say. Very good. Me go honum. Me go tell say pa R square. E was on dem go. Me go tell formula. You bet me dey do omampani. Me try on kwaje kwan. Eti we member. Me church am dem na ya kwaje kwan no. Faso. Then you dey for na mo ntwe mo ho na mo nya dwuma ne nkire nyame akwan. Na ni pentimi fa mo nyew. Ni nyina anone politics no. Wo chire wo bi nya kwan ni watimi akọ heaven. Ni nyina ye bia. E dey na ma na ye politics. Na e ka me say ya say we MP e wo fa na say ha ye o kan central right. Ya maun cement bus 1000. Mo fa sit down we. Mo fa lorry. Mo fa we. Na e kwan ya wo say e bia ehia cement 10 no. Na obi de 5 waye. Onye Christian o enti wu Christian be won se no da bi ekonese me fa de 10 nye te me de 5 ya e bodu mle bi a ekwan na be sei ama se e bi kwa na me ameka na me de da wo okwan so na kan nya accident nti me 10 ne be e ho wo je me wrade ama me kodi ayede e ye adwuma enti no me wo so be ka se na so for na wo ya police anke se ma ko na adwen ofem obi a obeka se tia sofo say all your politics only ba kwa mesi na adwen wo fem every say I was say ye dey hu timbi na no kro bi wo mu a
da ka cha mo e wo se nka parliament house ro kwa no e ka mo ya 100 ya ka so 450 e ka ho bi e odi for na wo ya sa de ni e se wa hwe ya manyosem ni asori ne ba be bom masese no ye hu asori ne yensensu hu ama me na pa mama cho security bi tete wo no na ohene bia e wo di for yasi omawe e de be man Omaya ye wo man dana da bi yasi ye onyameso man ase me da bia wonte ai na yasi omawe onyameso man na ai parliamentarians 100 na asofo 50 dia wo se da bi na odi for we are sure say Ghana ye da so ye Christian nation oh yes e dey na man e basa oh say ye the Bible ne kasa dodo sign na use Bible ne de kasa oh ye dosun mo na use Bible odi for e bia obe kasa ma wo de anti America ne sa ne say nsem a e koso no dodo ne hu ne say Ghana ye wanda demonic attack bi enti say ye Christian nation dia e den ye tena ho e ma sa attack we ba yeso and the we are seeing the whole world country bia is under demonic attack because Cecilia Manoka say in our this dispensation ne wodi wi aseso eye bonsam also for now o ka say the wodi wi aseso ye bonsam ai na me ka say me nchiro abra Yesu Kristo ba na kan sem bi o say wiase so difo eba enti abra Yesu Kristo eye akonjiri no a bonsam ekoso no kan say kotomo sorry me na me fa wiase japade we na anya de asabe no ka kire no enti no currently pa de enye onyane honhom na edi wiase ne meba ne mu obonsam honhom na edi wiase obonsam tumi na euli wiase yan kom sheda ho eno ntina wo se na ewo atemwo mu no wono na henie no eba beye ahenie nyina na fe ne ma omoji na henie na sem no a ye transem ne mu sem no omoji di ye no omonya nkwaje te me no ka sem die obonsa na di wiase so ona o control wiase hwentade a wo ye ba na bibi omo ana eye inwane omo ana eye kasi omo ana eye na sofo di bi hye ekosofo di bi hye enti omo na omo ewuli wiase no so kan saade a ene na ehu hia se wo ye sofo a wo preach se oni pansa kira esan se obonsam na odi wiase no no ba so bekum awia no asai enti se ya dia tum se obonsam na edi o man ne so dia ene adwensa kira bi wo hwana o se be ka se eyankom hye obonsam na edi wiase so nanso Kristo se Matthew 10 o se minime die edi nso ye dei inime minime nwan no na me kasa me nwan no etsemene eno ntina uyamesom enye by force no nti o se ene monko ewiase amanama nyina enkobo me Kristo ma sempa ne ho dawuro isan so bonsam na edi wiase ne so nti no monkobo me ma sempa ne ho dawuro anipa bi gidi a mo na su bona su wi a na wo de me Kristo ma henie ne ho nsem no a cheche nipa no na wo de cheche na nkwaje ebi ayede abani eti na yaba so aka na ne obeti na obeje di ye no akesa kira ayede ayene dia le ye wiase we dia obonsa na disuo na de akokora na obonsam sa di wiase we suo esika wase wontimi nso na memienu tio wontimi nso mamo wontimi no merade na wonsa no mamo enisika straight to discuss a friend mamo and this is CIT opa matadi we ya the same color the same bibia my mentor me dey 10 cedis kota wo dey 50 cedis then abeka say papa 50 yen enne edisika na ayi wiase standard
ɛne na ɛwuli wiase nti ade papa no yɛhu no na mmom deɛ ɛwɔ aboɔ no deɛ ɛwɔ aboɔ no ɛne na ɛhu no sɛ ɛyɛ ade papa no nti na ɛwɔ sɛ ɛmɛn da hɔ na atwa ne sɛ nɔma wei nyinaa ɛkɔ so a na ɔkenkan ahenni ne ho asɛm no ɔnte ase ɛfiri sɛ yɛduru awie mmerɛ no your end time nti nɔma yɛ sɛ nyinaa ɛfɛ nti woanhwɛ yi a na twem afiri ɛhan no last week mɛwerɛ hoe kɔ baabi kɔyɛ program obi te me nkyɛn omia ne fon so saa mo sɛ wayɛ kɔ wonim ne fon kura no ɔn sɛ yɛwɔ cars yɛsi ɔmo de yɛ boat ebi so yɛ uber ebi so yɛ shazi company cars yɛwɔ ɛmaa ne bi nso wɔ nso a sɛ ɔmo nso no ɔbaa wonyim ne da na wɔbu fon so na ɔbaa wɔ dɛm na ɔno abɛda ɛsɛ ɔmfa ne hook up. Oh, okay. Enti no ewiase na bɛyɛ de ewiase na bɛyɛ kete ene obu oga no ene obu oga na ba de kɔ so America nyina kura ne nsɛm ewiase na yɛ de tene na wa ho ya na ewia enti e mani na odifo sɛ yɛsua nyame de a na yɛsua na berebia ɔsɔfo yɛ nyina yɛ nemu sɛ ɛbra a yesu ni wo ne bɛbɛn no ɛbrɛ ɛkɔ so nyina na ɛkaakai ne na ɛbɔ ne nkae ɔsɛ awurade bɛyɛ ankamakuru wɔ yi nsame na nso abɔfoɔ bɛhyɛ ne din eduru sɛ wɔn mo bɛkye no wɔn akɔfeesi wɔ ayɛ dɛn na sɛ asɔfoɔ a mo na mo se mo yɛ yesu akyidifo na mo sua yesu asua ne nti mo so mo kyerɛkyerɛ yɛn no asɛm ba na mo paya fa baabi yɛ papa yi ti mfɔdo ɛbrɛ ɔka asɛm yi wie ya aposifoɔ kɔ store me ne fie yɛ hu yɛ papa yi enti sɛ mo ka asɛm de a mo nya ready sɛ deɛ baabi a mo bɛgye ade nti na ba na mo dwa ade bia de hɔ a ɛyɛ new offset so there's nothing new under the sun Elijah na odifo pa ɔkye ba konfo over 400 etwo muti no a ɔhu sɛ Jezebel ɛhɛra bikun no yɛ dai udwane udwane wọ́n sọ́fọ́ ẹ̀ gada ha sọ́fọ́ bí ẹni gada ha wọ́n sì kọ́ apíkye Elijah òdìfọ́ bí ẹni yẹn wíyá sí ìwé mu a wọ́n sì wọ́n wá apíkye Elijah o báyé bí kùnú náà ọ̀yẹ́ dẹ́ odwane ẹni bí apá common sense ní yìí nìjẹ́. òdìfọ́ tó kàn sáde a ọ̀sà sẹ́mi wọ́n mọ̀ náà yẹ tẹ̀ra ẹ̀dúró bẹ̀ẹ̀bi a apply common sense ní ẹ̀yìn nìjẹ́ náà kyerẹ́ sẹ́ nneɛma ni bi wɔ hɔnom na asɔfoɔ no mo ya mo nim sɛ nyɛ but mo bɛyɛ ɛna meka kyerɛ wo sɛ yɛsɛ ɛfa de bi deɛ show in business enti show business no yɛabrɛ so ɛwɔ asɔfodiem ne sɔfɔfa ɛpirikyi a ɔntrɛnde ba agrada ɛkotɛ hyɛ ɔkan a yɛ rɔngo no na atrɛnde sɛ identi a trend ne sɛ yɛnim sɛ onim more enti no yɛ expect more so afi nipa no enti sɛ basa to fa ho sa na ama na yɛ nwa wa heda ɔno so dia ɔde trend no okay onim sɛ Matthew 28 was Matthew 30 verse 4 yes na omo post na man trend ti all trendy a wo video no na discuss so yɛ dai egu ne butum eti na sane wiase na ko yaso for do mo omo ahyem COVID-19 ama na kene no senka asolo kwa no eti mi asolo nkwa o Facebook eje ho offering ne ho tight ti ama COVID na ko ene no asofo ne nyina aka eyi obi ade ne osola time bia asofo life na o kenya nyasem we na mo offering abeka eti na na yesi wiase no ekonanim eti esesa na so wa dey why sambi ele sabi yenyine but yenyine kakra yenye kakra eminim se duro bi metam kwa yekozu na yenhye mpaboa satan na ye ma ochop mo kwa se fa ko school bo akaw unu makaw mankan ayi no mankan ayi na ye didi mokoro
Odi for kana mi minimo no. Woni waka. Ya no menken. Na ye di abom kuma di. Me no na nim say ya. Benken o sensene ho. Na wannoa. Wahunu. Woni mahuruja. Ba jonde minimo. Very good. One thing class da. Ahuruja body na wo de atu. Ije mama na situm. Na wo de nsuo ne enchira eden atum no. Na ene na ye die. Na indomie mai. Na enim se be the fried rice ni ho satam kokukura no shawarma pizza ni mai satam kokukura no obenya kokukura no ma e Christmas na no Christmas no koku ba ko no na ye dinsu awo no oh mo dilute no na doso eso koku ba ko no di potan na be no wo ara hosa enne ubo aka ma oba obedi oni no hu o mo nyima de kro empi hu hanenim because a bay for prayer, if not an idea, a main answer, it be a human already. Ain't you know, this process in Biano, any idea all the answer the Jabbertini, Jensen, sir. What if for your waha? And also for penny be paba, one timber can say. Abra ye bet to abano. Na era mamma when a woman. Na to a baby. Papa no crane nim warm on count cry. Na saa semi ba beje ntre ha wo mai wuma sofo ni bi ene ne ya adwene ebi so ne nya adwene be be se bi bisa o se saa bre na me nhia o me hia wi saa sam na e papa ne kan ye woni ne ya adwene on se empanefo bu bebi ya me de pa omo se sai bedwasa utwi e ma ne fe a won so wunti se wo de ye dey odibom ade na matwi na afie I wouldn't work good so now some women for Mumbi. But I want to because I feel a day about buying it. What me and show be what me for be our office in me. Some young man. Now, one pot, I'm not feeling quantity. Ya. Oh, did you? No, therefore, who say you're a mamma at the asofo room at the room, a bedroom, Benya Haukakra. I want a memoir will be. What the asofo of one and about one amount of money to therefore, which will say, oh, sir, yes, so for Jenny high on money high. Yes, we young coupon. I never see for as I see. Okay, I'm telling you, we on your coupon free. Now we above for free. What I saw for any of the propose you cry. No, it didn't go out on my penny. Young coupon now see never says. And what the Nasa on Friday day, as my ye. It's young me, your bond is in you come and mass him. Couldn't go pass him. It's a media 7 man one year, and then my master one you. Never upon a wire day, upon 2 year man penny, and that's all for more man. 9 years old for beyond Suke. Software, Unimudi. Software, Unimian Yasin. Software, and all conquer 7 man. One enough, and you'll be a psych. A bassa, or any beginner. Okay. Now, dear for my young say, a banner set ye the moo rema a bebwa. Na I'm a Jumana kama na ayede. Yen shabra mama better now, so your brain corn in you. Then so phobia shall see a shell come say, next 4 years I ye baby, I buy fufro and a baba better now so. Sa and some a decent way and then me children. On mark ye period the bimma, and I say, I may ye yana or can, sa and some not to say, a commencer and commission outdoors. I will mind him of our phone now be a TikTok ninja on commission. A ya fay na mumberaba, and I yamina catch them someone yensa. Mamma Falcon I so and cancel me. Ghana a deal for hapa, a so for hapa, but in much charity no a dozen. A so for now, no money than extra. To Namia than next hour, apply wisdom. They say you 3 and more years. Yeah. Asana I start to maintain and can't seven no. Yeah. Can him la. Yeah, 12. But this time, because you begin your man on my arm. Only and be a person that can say, no, can Sabaya or no so deem it me a question. There be and yet independent, no, now, independent to count.
so nyame si wo be yu ama we se nyina hu a enya wa ho odi obeye wo sa enti ya fa nim je kan nkom hye ho onyame ji kire wo de na wo ye fa ho enya public na kan na wajidi jidi pa ji edin papa etienya se ye de ekom e kan kwase asem so for bebre ekom no oda kan kwase asem ekom ade na che to wo se no the means ya oka ni papa che nka de go kura be no diffu we na share komo say ai public figure we be wu no enti en ye ete tie fo nyansan kan kom se no na ye nyini che Odifo bra na ye boy maami Jane ewuto na ye de ne pictures e ba abonten na nkrofo kan ye se maami wawu ena wawu ye maami ya tese wa ba we se ye ama ni 3 weeks off se onkonkon je na home e wo sa enime sa bre no asansam ne koso no wo so ye sofo bu fa ne se ena meka se ne de ni swa asofo de bebrebe nim de swa dodo bibi sa no pompe mani pa no eti me de matese obewu a so for me de amene say be bom pa ya de amadipa o de ase eti me de omo amete nyango say be yankwase asem ene enkwasa keka because nyanseni tisia obi aba mamu ala sina odi owo ne uto nyansem bi enyim it doesn't make any sense Chimde ma fa ne serious because omoboa Odifo ya bre no ayebe na ye sorry dwumadi so ne ye besre se afutu obi wo ho ya sofo ya wo mo hwe yen na omo hwe so nyanyame adwuma na ye de we ho forefore amanyosam sade wo mo baye no na nyame som ne amanyosam anka mum ke bibi na ye fa ye dwumadi na nrewi ma sama meka to ne say onyame som enya rigid Unyame sumote siya eye flexible papa. Okay, Colossians 2:16 to 17. Bible will say, "Emo bi mu aten e wade abehye ho, edwanya abedie, edade be kwa sole, nsansensem no." Entina sofo amutie me. Yemfo onyame akwan so nhye nkom. Na efo onyame tumi nyadwuma. Onyame behla yen. We asole ba so asuanyame asem ne church members na mu panyame asem sua. Because I said, "No, so for now, me ko be so was in I to me be abashamasi was in me ko ma na wodi bi wo yakosta na sena wodi manda nsolemba munsuya de onya mislam amen Adofo no ma ha ene brebe makwan ma ye de ye nkomo nyina asie mesel se nkomo Paul su ya dwenche bi e fa ho no bomoden se wo de beto comment section ho e de ama me na afen so no wa be kire wa dwene ye be sere sa tanie ne ya ye nte so na ye hu ne se ye su ya de ene de free sa ne ma we mu afen wa hia me a ye dwaso hema ena me jisu too much so ne Pastor Anderson ene be kan yensa e wo studio ha ne number and that screen as ne bomodin na friend no de opesa woni ne ka bia na kwanya ne wo se obeka acho no waboa wo na ne emanyi na timi ay kama ma ha ne de wo esi emre be mu bie mu ay be sa ne mu atena sema